Ka National Highway Demand Committee jong ke District Southwest Khasi Hills. Haka kendai terik uno apra arajar arpusan kilawan bani kendo ya menteri ketenat PWD Roads ubak Preston Tensong. Ban pekan mau biang ya kejing temu bersenai ke surok mau ngap mau pelang mau kerwat ranikor kata ka surok ba National Highway Sau I. Na ke intermediate lane syaka double lane kumal menjur haka senam arajar ka nyo. Habai keren berubahkan paham V karleng do ulang baka jing penduna kene ke projek kalau pendengo ekipat ba kibal ab kene ke surak kedai ka economic corridor kemudian kam tam na kebenta kumba Syihajar Teligi Shnong East Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, but West Khasi Hills. Ke komiti ke kedau baka kene ke surak kam dai tang ke jing penyeso nrai kedai ru kelenti kemudian kam penyiat yaki marep banek cik jaka ajing sumar baki jaka pulih. Shushu ke penyeso ya ka jaka kapot bat keri Bangladesh. Witho bagi detail project report ke Beningkong ke Lesong Nongrem haka double lane design. Kajing penkelai ke design menta kan penslam ya ke project. Kani ke komiti ke kerpat yu sembut Menteri Rangba bon paidian biang halor ke double lane plan bat ban penti kenai ke jing trilang hapreng ke Sarkar Jelak NHIDCL bat ke Sarkar Pedeng. Bani ada ke project na ke jing du jing mentoy pipat ba. Haka bana kaleng ke jungi ngila tepat ya ke government lengba in charge ke Pirudi road ban restore biang ban pursue ya kini ka kam juga national highway kepada ban penyeso na dobelin nadu mongap mau plang laj mau siang mau purwat bantong nongna dirang katra ranikor di nakaleng ke jungi ngila kerpat ya ke government namba in charge ka road minister ban restore biang ya kini ka national highway nomor balai ba ni ia kiwe ki jaka apa juga jela Meghalaya baru ke district headquarter kelaruan ke jimpnya so lembaga nasional highway hari hadu mata ngintip na ke dawayu hadu mata na kali apa makurat nyimpat yo nyata kadon ke jim chai kusur na du usle marcha kana na du korban yo ya district hadu mata tenang takaraw na kali ke jungi gidon ni long very upset kum ki pai ba chuk ka makurat juga Southwest Khasi district berkoi te kani ka diman jungi kamri ka batumai Andri kasi kabal juga yishop berbudin ya ke kabal kaladon ka principal berkastis tos na muslim arjakan yo Haji Shah ya kani kidan pembahasan teli ki jaka ke santeli ki surok ki bana kaliang jumpa Sarkar India mereka berjuka state kila pendep mikilap ya sena ya ke surok babah Henry apa makurat padi hadum ta nyimpat yo ya teka national level ni kita boleh tidak terkadang nak kalian kejuni ni persu susu ya kan ka kam nak kita ban kerpat ya ke Sarkar leba teaching minister pun boleh in charge ya ka PWD road ba pun persu ya kan ka kam dekat pada Sarkar Meghalaya pada Sarkar India te ni sutu bana kalian juga Sarkar India untuk Sarkar Meghalaya leba in charge juga PWD kadang ka intention nak kebata ban penbahan nak kebata ke surat kepada apa makurat kerana kalian kejuni kalau ba ni percaya kan mereka ka jiko kejuni kalau ba ngistik beje ke bagi gua berkata kalau nak kebata ban stud yang ke national highway di nomor ba haduk menta nak kalian kejuni ni percaya ni perhun ban hak kejuni keduk ban minister nomor balai ba nakalian kejung deputi besar kular ini bat persuya ke kam dari keempat don kanu kejikular ba lanu bat de nakalian kejung ini putin ya kali bagi ini putin nak porsi kapon adu pengideyo ya kejung kita nakalian kejung charge dan kapiludi deputi besar Ukraine banyak kata ba nakalian kejung ke Sarkar India adu dan usne marajar apa Karena ke city na kebata na aku prateri jom benai Julai semar jarpo. Karena ke city ke bawah na kalian juga Sarkar India. Aku ambil persengi saya ini kita santri project ketupi ke jungi. Tehre lomba ni supla ba na semar jarpo kita kalian juga Sarkar Jelak ngitip akan ukadau laki persunian. Kiong bangi persuni ke kamar dalam bangi tip adu kadu how much is seriousness.
Kumang ba ni appreciate ya ka state government ba kadon ka intention ka babahan ka munta ya ka Southwest kasi munta ya kan kasro ka bangi midon munta Andre lomba nak kementai kata kasih jam ke cumi ke lomba ni apa ni show meeting. Nomor bila ya kendu munta cumi sta. Ni apa ni kendu orang kan berkirang asno. Orang kan berkinu alam juki seng malam. Nakal yang juki rang ba juga dong katanya juga Southwest berkoi. Kata isa bisa sih kita karai. Kumno begini.